Barabari itene bia MCA au kabere kaunti ya Tharaka Nithi ni bameneretie aregani bagi siasa ba Rais Ruto na kubera Rais Ruto arina ugwati mbarubu nene na akamukirwa na nkeronte riu cha Tharaka Nithi iboriti akari gotigira ni baguchumiria kwigika mwana wao uria ni Profesa Kithure Kindiki. Martin Mugambi na andikithite uge bwao na gututumira riboti iji. MCA batene ba kaunti ya Tharaka Nithi bainyeretie ati mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto na Kithure Kindiki bari na mayu manene na nginya uge Kirimara. President ena support ya Mount Kenya ni kwirwa na tio turi Tharaka Nithi turipata ni paso ya Mount Kenya na itukuga president atikagea na wasiwasi tuiga kinya 2027 tukegwa tuinde tukinambo boyemwe no kutwerekerete kweveri aye bonde njuma bura tukegwa tukimukaribisha tukenete bonde kweri President Ruto na Deputy President Kindiki bena support Mount Kenya. Na Kenya being a democratic country kwe mtu kwalia mbati barba kwalia ni minority majority kabeterere kurutira wira tuyunika twauga statement yetu kuma kaweka muno like former legislatures ba Tharaka Nithi county ni to supported thirikari government of the day William Samoei Ruto through Professor Kindiki uria athurire ni kenda atuika Deputy President wa Republic of Kenya koketha kwero ali rungiro kwalwa this team itijero ali rurungi wala tuijega tuje na president na deputy no Tharaka ba kiaria gikaro na ndiki bande to bari Uganda Gitari Ruto na Kindiki woyu bakagwatwo ugeni bunene bukarigaria aregani bao ikikirindi kinene kira gikauma kubarumbuia turiuga president naye na tukamukaribisha na wananchi bamuheterete muno utiumba kunenkera bagu condition cia imundu uri kwaga kugaira akenaga gwa mukenera iria akurumya kanyambu kanene kogutio turi amwe na President Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi na twire antu Tharaka Nithi county monthe nitumire ni tariki 4 ira president akegwa ri guku na nikenda to support maendeleo mara makegwa makiretwo guku to support deputy wetu na to support athari monthe mathure na nikenda tubota kuona maendeleo kwa hiyo nikiromba antu Tharaka Nithi county mara mangegwa mena intention ya kwenda kuthukia kiatho kia president please tuina mwana wetu na ndio tulithikari ni tubateithie kuwa tukimusupport for now muthia ibona niritie wirigiro bwao bunene Ndagitari William Ruto na Kithure Kindiki bari ungite kaunti ya Tharaka Nithi karibo nde ba Tharaka Nithi county tumeni nikenda twetera mutongoria wetu wa Kenya ta William Samoei Ruto tuije tuthikirie mauntu maria tureterete mega na itu twithwe twigwatite wega nikenda mugeni akenaga nuntu bwa gukongwirwa tukongwira mugeni wetu na nikenda tukara wega nawe ni tukumenya ni atureterete mauntu mega mara monde twanenkanire rire twari Karen project ya Tharaka Nithi county kuma kuria Tharaka kuja Mara guka chuka igamba ng'ombe kwina project nyingi ile istoete na turenda gwitikia munene wetu auka alije na mauntu mega na tureterete mauntu mega kogutio turi amwe na President Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi ibagwate president njara kenda maendeleo maingika kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.